Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalo hita rigapan sigano pari batta bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Marulak-ulak terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani ganupan diar layakmu nadop ijalohan nami das kubani panorang sogot nerion. Halanyai pai maipukah kanami horja nami sigano pari. Parlobe pasu-pasuham hanami marhite hatamu na manorangi apa pikiran nami ase barang ape tongon Tuhan siorjalan nami sa ganjang niarion tetap hanami maronjolan bani hatamu nama pasini ibagas goran enakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot niarion. Naboy isisehanami marhiteho ni channel YouTube on. Regapan sigano pari batta bani panorang sadareon Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 aima tersurat bani buku Yesaya bindu 30 ayat 10 nama katahon sonon. Halaniai pai meimahon do Jehovah siholdo marulakulakan uhurni dopak nasyam. Halani ay bikat do iyalaw mangidopi na siyam. Ay Jehovah ay manebata ni uhum. Martuah maganup halak na martenger ni uhur bani. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang porlu beheran sa sitong ni hita. Ahado sikka mabarbar ni ase madabuh bangsa Israel huhabuangan Babel. Ay ma halani panundalion ni Sidea. Janah itadikon sidea nay bata janah lebih memilih martengir niuhur hubani guguh ni jolma apa guguh ni gareta porang totu dosa no sinin bagal ni maningon dotene iuhum ne bata marhitehon ni panjorayon ihabuangan Babel. Tapi por ini pesonai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Tetap do ipatalar nebata bakko ni nebata aima paridok niuhur. Sengtar parnalang nebata bahasa bangsa Israel aima bangsa hinaholongan ni hurni. Por ini pe maningon uhumon do sidea halani bagal ni pardosaon ni sidea. Halani namarbalik sidea manadikon nebata. Tapi marhitehon ni Nabi Yesaya ipasingat do bagah-bagah ni nebata. Anggo sirsir do bangsain mulak janah manadikon haganupan pardosaon ni nebata. Doma pay memahon bangsain ase marulakulakan do uhur ni nebata mangidah bangsain. Artini ay on mahumana gabi guguh bani bangsa ay sonay age batta selaku halak na porsaya das kubani panorang on. Maningon duha peni idah kita bahasa goluk na ijalo hita das kubani panorang on. Aima halani na marulakulakan do uhur ni nebata mangidah kita. Halani ay ulang iparsoya-soya hita holong ni nebata. Marhitehon nama korjakon horja si soya-soya. Marhitehon ni na mga jamkon guguh ta sandiri, na marhitehon ni na mga jamkon pikiran ta sandiri, ase maluah kita humbani bagi-bagi ni parutulon ibagas parguluhan taon. Tapi arap kon hita ma paimahita ma nebata laho paluah kon hita. Halani adong do panorang ni badi panorang nadop tinotap kon ni nebata tarpay mahima do iya ase roh kita mardilo-dilo bani gorani nama passing in jana bani haganupan halak na mardilo-dilo jana na martengir niuhur bani nebata say napaluahon ni nebatado jana say najupahan malas niuhur do halaniaha halani nebata na iha porsayay hita aima nebata ni uhum harokan ni hapitoron harokan ni habonaron harokan ni hasitongan
Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Malas matumang uhurta, anggo iparayak hita ma na bata. Halani anggo roh kita hubani na bata, sing anjay ipabador hita, sing anjay ipamela hita, atape sing anjay itulak kita. Halani iya do harohan ni hapituron ibagas parguluhanta. Artini ay sanggah roh kita hubani na bata, ijay matongon, idayhon hita, jana iahapkon hita, jengesin intene, anggo na batama, na manguhumi parkara ni parguluhanta. Seng ipaturut ni hita gabi galek, seng ipaturut ni hita gabi pusokan uhur, tapi marhitehon ni hapituron ni, marhitehon ni uhum ni, bahenon ni nebatado hapitoron bata, ase maluah kita humbani haganupan parjabolonon ni dosa-dosata, sonay age humbani pangodoh-odohon ni duniaon, halani nebatani uhum do iya tongon, na mangidah terus ubagas uhurta terlebih maay hubani haganupan na masa ibagas parguluhanta. Halani ay anggo nebata na ihaporsaya hita ay ma nebata ni uhum totu tengerma uhurta jana martuah matongon haganup halak na martenger niuhur bani nebata. Halaniaha ijin ipataridah kon hita tenger ni hurta hubani nebata ijay mahumani ahap kononta bahasa pitah nebatadu hasa naboy paluah kon hita humbani bagi-bagi ni sitaronon ibagas parguluhan taon jana ahap kononta mahumani bahasa pitah nebatadu tongon harohan ni malas niuhur apa haluahon bata ari lupus ari. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongon Bapa, ase paimahon pagrupiyon na humbamu bani ganup na masa ibagas guluk nami si ganup ari. Ase lambin ihap kon hanami tongon langadong halak nalang martuah sanggah totap martengir ni hurhubamu. Halane Bapa marhiti tondi mo na mapasingin torangi hamur apa pikiran nami. Ase lambin idah kanami tongon bagal ni idop ni hurmu. Napay memahon hanami. Ase roh jana sirsir marayak ham. Laho mangindo pangurupion pitah hubamu. Halanya ipapitor ham maur apa pikiran nami pitah hubamu Tuhan. Ase barang ahape tongon nidopak kon hanami sa ganjang niarion. Tetap mahanami marpangarapan jana martengir nihur pitah bani anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata Bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sobat taganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat merlibur mahita, jana selamat menikmati persoranta pakon keluargata sa ganjang niarion. Shalom.